Kakali jong Ferdinand Siem Yong acting Siem jong kahima noboso pho hakamit jong ka arpusan tarik nailar arhajar arpusan kala depe bad ingkong lut kat bagadang yeng harut surok hasnong rangbelang Southwest Khasi Hills District. Uba Ferdinand Siem Yong acting Siem habakren hakilat pathai kubor menta kasngi ulayathu bakani kamde kasien baningkong bakakali jong kalasha le dusman hakibriu. Kani kade kasien baar hakaba Mendingkong kirunar kila penpat ya kijet kali bat kani kesien bamenta kila thang sendan ya kakali lakeno uba Ferdinand Siem Yong. Namar kata ula penpau ka jing ngosi halor kani kabenta da ka bekentu ya kino kibriu kibale ya kani kakam kidei ban mi syakmat ban kerensyai ke ai kadaw ka bakile kum ya kani kakam. Hatu ngalale ayu ka jing bakla ni kikam hadu banda thang dusman ya kakali. Ong uba Ferdinand Siem Yong acting Siem nuboso pho Siem ship. Burung masih naik play ya di Breu di balik Jepang ketika YouTuber tak bayar deh buat kejeng jia jong ketika kali jong ngalap pensu bang ada aktif im jong ketika himano bos kok kejeng jia hak bayar deh kejeng jia jong ketika kali jong kelak deh kasin ke baar mentah sisen hak kat kendai tarik jong penai baladep de kakali jonga ladon bawan suman ban syok ya kini kiyit lawan syok kini kiyit pada hardin nang ta ki ruwaj steering ban telun ban nyet sya poriat kila wen ki hantrik ki ai ban telun ya kali poriat tang ba da ba jon bok bulai dong don dekat kakali kam ta thut than hadu kata daga sumong tak kiyit de ha ka ba mta bade apa cia kembala cia balaya tu ini ima balawan rakyat mereka iu te naliang jangan nonton jeng tip ya kabaya dai menimit rai lewan ban kesutia yang hapor ba kumba lai tunai ilawan kesutia yang asim ba sim ba ka kali kala camping badon menomno batang mentan teh ngaru ngalasuan baik ngasuan pej bang abang awan ngapo yang ne i bakan kali ngimlak le isu ban penlip ya kading ne yun marbuka kali ruk la inglot te nga apa ya dai bakan ne pa kuno susah ke ma asngo bakini jingjiu baro kolong ke ba ngeu ha ka jing im jang itu ki priu terai kum si bentang ngalak ban itu ban detail bahaya kene kolong ban ino ki priu ki badon ki kecing ki badon kene kono kacing siam lanot ha kacing im balai kim dakren ya ka ketin kam tam ka ketin ka ba chai andre bat chui lek ruplau kene kolong ka papen ngeu ya ka dong katany ngeu ya ka hima ngeu ya ki kino ki snong ta ngeu ya kita kinong kit kam snong te ta ka burom ang ba ai ba kene ka jingjia kalong ba stang play ban jerong ubala ban dai ban yalam ya kacing im ke jonga le se kacing im ke jonga ngampat don kono ka pamsap ka pampong ka ba le se kacing im jonga kila ban keno ki priu ba ngala le ya ki kam ki barunar bagi sadon kinong syun ngampat don kum kita lagi priu kila su tauhi kejing bisni te ngamla le nga kemat jong pinta ngasih tu tang ini kentin niat bakane kam dei takasin ke baningkong mereka la dei kasin ke baar ba kilawat mat julor kali cuma tang ta disebut dengar cio pakai banti rumanang te menen ci snagari rangkat bat nang pasim te han nim jan met ngadi ban di simiko di selah amkruat na mantap pendekai ne te wan sa ne te mariawan ne warakat bat ne kunum we te mariawan ne tang wan chung chokai chung tang la kai fan sio pung manong sio wan pamcha marsio kali damet si biang tengah bot kemoy kali kelak kemting nak kali dengan melak ban le Kena baji atat saya.
ka porte kan kat jong ka pun la cha inglang ne kali te ngam pe beje ni beje no ba ngam beje te antar ka por trai haki aruna kali ka kemting te mari so to kali ka biang mari mo nga kali ka kemting te nga shu halai ni prabar jam no to ke to som to ka kali ka mari kemting ni khmot si phang abis bok tulon na dengan ano mla le nom noy ya ti ka ting